మీ విదాళు ఇగత కొమ్మె హఫ్తాకు వెస్ వజీరకు మీ వజీరన హవాల్ కొరేఫా మసూలియత కా బెహగుతు మాలూమాత్ ఫోర్ కొద్దిన నోసురింగే బద్దలుంగే తెరెం అళగొండు మీ ఉజారా హవాల్ ఫహం బావా ఫరతమ నోసురింగే బద్దలుమ్మి ఎమ్మ మీ వరబడ మర్హబ వడాంగి తిబ్బెవి నోసురిన ఇంకమ మీ అళగొండు ఫరతమ దన్నవాల మీ ఫారగ తిబె ఫళొంగే హితుగ ఎమ్మ ఫరతమ సుఫదేన సువాలకి కన్నెంగే ఎయి మీ అళగొండు మీ అలమి వజీరు కమ హవాలు వెఫ కొంగుత కత్తోయ కంతత కురియ గిందాని అవనే ఎమ్మ ఫరతమ తిబె ఫళొంగే హితుగ ఒన్నాన సువాలకి సెకన్నెంగే దెన్ ಫಾರಗ ತಿಬೆ ಫಳುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬೆ ಫಳುನ ಎಂಗೆ ವಡಾಂ ಫ ವೆದಾನ್ ಕನ್ನೆಗೆ ಕೂರಿಗೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ವರ ಗಾತುಮ್ಮಿ ಉಜಾರಾಗ ಯಾ ಕೀಗ ದಾದಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಮಿ ಕೆರಿಯ ಫಿಶಿಗೆಂಗ್ ಯಾರೋಸ್ ಮಿ ಉಜಾರಾಗ ಮಸೆ ಕೊರಮಂಗ ಐವೆಸ್ ದೆಂಗ ದಿ ಫಹಂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ ಬೋಯ್ಗೆ ಮಿ ಮಗಾಮ ಹುರಿರುಗೆಸ್ ವರ ಗಾತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಏರುಗೆಸ್ ಮಿ ಎನ್ ಬೋಯಕ ದೆವ್ವಾ ದೀಫ ಇನ್ನ ಮೆಂಡೇಟುಗೆ ತೆರೆಂವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ವರ ಗಾತು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಂಜಿಹೆ ಗೊತ್ತಕ ದೀಫೆ ಮೆಂಡೇಟ ವೀಮ ಮಿ ಅಸ್ಲು ಅಳುಗಂಡ ಮಿತನ ಆದವಣ್ಣವರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಗ ಫಟ್ಟಾ ಫೂರಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿವೆಸ್ ಮುಳಿಯಕು ಆಚಿಸವೆಸ್ ನು ಎಮ ಎಗುತುಂ ಬಲ್ಲಾರು ಅಳುಗಂಡ ಮಿ ತೆತದನ್ನವಾನ ವರಬು ನಸೀಬೆ ಎ ಆ ಫೆಷಮಕು ಫಷನ್ ನುಜಿಹಿ ಮಿಕಂ ಕೊರಂಜಿ ಹೊಮಕಿ ಎಗುತ ಬಲ್ಲಾಫ್ ಕನ್ನೆಗೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಮಿ ಮಿಕಮ ಹವಾಲ್ವಾಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವಿವೆಸ್ එම මේ අලුවනුගේ තසවර කීවෙස් මීතිග මේ ෆට්ටාෆෝරි මේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් තහකී හම වරම් මේ කමං එකශීගෙන් වා එකමුගේ වර ගාබෙල් බෙෆලුන් තක මිනිස්ට්‍රීක තිබ්බ වෑගෙන් ඒ බෙෆලුන් හම මේ රාවාෆෝරි මෂරූතකේ දෙන් රයිස්ගේ මේ හම රියාසී වත්තක දිමාල හම මේ අචීව් කරවෙතෝ ඒ හොරිහා ටාගට් තක වෙස් මේ මුලි හොරිහා ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් තක වෙස් රාවාෆ වෙන්නේ හැම අලුවනුගේ හම ෆොරතම එයිම කීවෙස් මේ ඒචි දෙන් තෆා සවතක හැදි මඩු ජීෆේ බහුරි වෙස්මෙ දෙන් ගෙනෙවෙන් හුරි බදල්තක වියාමුන් අවස් කරවේන ගොතක ගෙනෙවෙන් හුරි බදල්තක වියාමුන් එචීවස් ගෙනස්කෙන් මිහාර මෙවෙන් හිසාබුන් මේ අනිකාවස් නගයාගේ මීචි කුරියගෙන් ගොස් හම විහාස අවස් කොතකන් ඇති නිම්මෙතෝ මසෙක් කරුන් ඒ අලවන රයිස් මේ දෙවාෆෙන් ඉර්ෂාද කීමීතිග එම මෙදෙන්නේ වෙහෙන් ගෙනෙවෙන හුරිහා බදල්තක වෙස් මේ හුරි දත්තක වෙස් වියාමුන් adi of course fasak datta ki hama moli gawma ane hindima fa masala ekom ege iturun kureve ne henkantata wese buhuri ema egota balagen algon mi balani mi vihay savahakam miti hama mi fatta huri mashrota me haras kuriyegen gos nimmale veto hema algon era den eswalge jawab algon ge tasawwara be hegotun wara safawane mitiga mi algon heme mi fettumuge kuriga komesaraka ministry ge mandate be hegotun algon hama kudaiche kuriya gindanan algonge presentation engeda den eti nimunima mi algon mi badane mi faharu mi asada ministry ge horiya masakati tibelon sen wadanna na ministry ge tibba technical staff miga horihas masakati kuriya gindan wazira ko honna mi heki miti ge leader kala fenna mi hata detta em algon beli mi faharu eka ministry ge technical staff honna miti ge me rangalu malumat devena tive ebe fulon lavva e technicality ge presentation ebe fulon hadda nalganda ko mikolo mi de baverive mi ministry ge director ka mi deputy director general lebesem ebe fulon ge presentation korigenda nalgona ge mandate fahuga ad kuri mikolo matida mer mi ministry ge boy mi magandu mandate ge himene fas bay ngeta ekkama kimeti timawashi himayko rakkatir kurun den anekama ki mi musman anna badalta ves denegatun kuni manage kurume kantaka hakataya adi fena nardamage bay siyasatan ekolawalon kantaki salgonge ministry ge mandate ko fa ekkame den algonge wazara ge dashaka hama mi denni kantaka contribute kura gota mi hataru tanen eba operate kore ministry ge auspicious daruga මාලස් මඩල් දෙකුරුමරිග මේ බාතොලග වානේ බයිස්ෆියර් රිසර්ව් ඔෆිහෙ ඒ මේ හානිෆරා එතන් බෙලහෙට්ටු මා හොරියා මසක්කත් එක බයිස්ෆියර් රිසර්ව් ගොල හොරියා මසක්කත් එක ඉතනෝ එකුරණි දහම ඒගොත මේ එන්වයරන්මන්ටල් රෙගියුලටරි ඔතොරිටි එකේස් අලගොනුගේ මේ දහරුගේ හිඟා මේ ඊයේ එන්වයරන්මන්ටල් ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් තන් එදුමා මොනිටරින් නම් හොරියා කන්තත් එක බලහට්ටනේ පාරාතොන් දහම යාක මානේ මොල්ඩිස් මීටියොලොජිකල් සර්විසස් දෙහරාජ්‍යගේ මේ කොම්මේ දුවහෙක්ගේ මෝසම ගන්න ඒ බදල්තක forecasting issue kurma warning issue kurma hora kan sekurani me ane metofim dama ya kiga mi regulatory authorities abe
mi utility regulatory authority hadan jehe mi horiha gavataka usutaka belhattumuge horiha masakate regulatory function tan ada kora tan regulate kurumu bala mi horiha regulation tan e ballawani mi URA ge farata den hama yako mi awon hitan eri mi midenne first daira diyama mi kurige salwan hewani bay kurindiye news conference ta hoge sama mi kala mi edduwa hegga mi horiha daira take cover nukure wen mi onna wagut kolga terega ema ama kurimme se korawum agotan algo hitan eri eka onna duwahaka commerce et thematic area ekun mi hoshayalun talla suwaltavve sama e thematic area ka gule gotun kuramun gendiyon algon hewne eme productive ko tifaratavves mawlumat libeni veseran hen algon men nge tika mi hama news conference en onna dehoga algon mes tayyari take se baban emme fori hama me mawlumat den hama bagutta ken nagagen ekama tayyaro amenge ehe medenne me muli ministry as a whole tayyaro muge badalga algon me belli miga eka defaratavves miga emme fasehakum mawlumat mi for ko libidena gotaka mi ek komme news conference ek gaves komme thematic area ka focus ko ginne ehe miedu algon me bedani timavesh rakkatir ko hima kuruma behe gotun conservation and protection na behe gotun ngada den mi hama mi timavesh gaanunge dashun algon menge macce jaman ko fewwe mi timavesh hima ko demehattum ki dawlatge asasi wajibekkan gaanunu den timavesh hima ko demehattum ki timavetta behe ministry ge gaanuni zimma gotuga abdus me onnane then awon hewni mi technical presentation algon hawal kollana mi hisabun mi ane ministry ge technical staff onna ekama ege kuriga algon hitan eri hama mi komisaraka faha kollan mi ane kurisurves den algon ka mi daira gon usurinna abada koy nofene ekam mi komisaraka hunnana no usurinna engage of ministry beero kuri kurona masakkata hoge singeda algon hama hitan eri den usurinna mihem baddalu wime as ekko mi faha kollana me mi asa mi news veriyenge haisiyatun algon menna midenne mi news ta hoga mi daira ya gole gotun aslu publish kora article tan asla hama madu ingeto tibe folom savekama algon heveni yuteraf wane he algon heveni eka mi environment climate change energy mi hingos baver topic tan ebuhuri miti ga asu news verinna ves eka amunna hame for kodde vidane war baver mawlumata ekam ehen hideni ves eka mi tibe folunge teremves commerce faten etiga lavva diniya mi dairaya gule gotun bain articles ta publish ko mi hama mi hunge mi ministry wada gatas komme be folokos mawlumatas devwane ehma eka dairaya gule gotun vi haves ginan tibe folunge faratum ves mi articles taken astu publish ko devia ei mehar war baver range of news tan ebe mehar mi emme kuri zamanu go news tan gotakanno mehar miti electronic wegen as war fasehe kon ekam meotives dengani kam mehar mawlumat mi pull off kurumo kies undago kam vesnu ade khassa kom mehar go mi technology hore ha check ekkon yama salone hivani tibe folonna se mawlumat hoda mawlumat verify koraka ves undago vesnu ane he ema as algon ge warabbodo edumen ei eka news veringa haisiyatum ves mi daira go madu article ta viha ves ginako tibe folonge mi be folum use koggen alon hevani eka korean ottanuga journalism man nokunna dengue generation na ves mitmi as inspiration ka waane gotaka eti fola kol devashe algonge edumaki ngeda den hama anikkamaki mi yaw hitangeri asu mi sarkaruga algon fenunu manzaraki kuring open kon nula memberan astu nosverina warak gatun mi fursat meti hulwala medene komme haftayako wazirako eba badda kure ngeda nuserinna algonaka hiyennuwe ehen daira ta hoge befolunaka mi fursatu miwaran open me foin henneves adi waziro ekanyenno komme mandegga gamuge raisu jumhuriya ves eba badda kure miwara as fursatu midenne hagigatuges embe kan nulibe asluga em as alana danne melechki hussekani suwalu ko fa back and forth and information nagagen gengos lumuge badaluga tibe folon sas warrangalwan mi fursatu ge beenun hippeviya mi kankan ragalu kuran de khiyala feedback mi kola deve gotaka biyam eran algononna some positive khiyala libijika wanyamu algon menge midenne project programs tar rawamun dayaruga algon menna seti himene ehma miti give and take avadeseka advisory nuwe mitige opportunity beenun kurawashe ehem bayakam nulibe hama hagigatuge fursate
mi level ga wazirun na raisul jumhuriya ko baddal kormegen as open koddewa meti ehma as korean ettanuge salgon ge warabbodo edu midenne vi hen midenne vi dekanta huga mi nuseringe haysiyatun warabboda mi samal kon deviyam mi sam algon mi presentation hawal kollana mi ministry technical staff unna ko fege fahun algon me swatana gan thank you ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅಳುಗಂಡಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಸಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದೆಂಗೆ ಅಳುಗಂಡು ಮ್ಯಾಗಣ್ಗೊತೆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಲಾಣಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಾಯರಾಯ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನುವತ ದಿರೇತಕ್ಕೆ ತೀಗೆನ ಅಸ್ಲುತ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆಗೊತು ಮಿಹಾರ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಕುರೆವೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ ದೆಂಗ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಾಗೆ ವೌದ್ಫುಲ್ ತೆರೆಗ ದಿರೇತಕ್ಕೆ ತೀಗೆನ ಅಸ್ಲುತ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆಗೊತು ಮ್ಯಾಗಂಡು ತಿಮ್ ವೌದೆ ಹಿಮೆಣಿಫವೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಸ್ ಇಂದು ಫಸ್ಸಹಾರು ತೆರೆಗ ದೆಂಗ್ ಏಗೆ ಇತುರು ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಇತುರು ತಿಮ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಗಾಯಂ ಕುರುಂ ಹಿಮೆಣೆ ದೆಂಗ್ ಅಸು ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಕ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಣಿ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಕ ಏಕೀಗ ವರ ಬೋಡ ಮೀ ಕುರಿಂ ಮೀಹುಂ ಗಬೂಲು ನುಕುರಾ ಕಹಲ ಮಾಹೌಲ್ತಕೆ ಮೀಹುಂ ಬಾಲಾಗಣೆಫಿ ಏಯ್ ಕುರಿಗ ಬೋಡ ವಿಸ್ನಿಫೋಣ್ಣನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಜ್ಜ ಮೀ ಎಣ್ಣುಲಾ ಮೀಹುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನುಕೊ ಬಾವ್ವಾ ಸರಹದ್ದುತಕೆ ಗೊತುಗ ಏಕಂ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಕ ಏಕಿ ಗಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಎಂಗಿಜ್ಜೆ ಮೀಹುಂನ ಸೋಷಿಯೋ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೂನಿಯಾಮುಂ ಎತಂತಣುಗೆ ಮಾಹೌಲ್ ಬಲಾಲ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹುಂ ಹೋದ ಎತಣುಗೆ ಮಾಹೌಲ ಗೆಲ್ಲು ನುವಾಕಹಲ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ವೆಸ್ ಕುರೆವಿದಾಣ್ಕ ಎಹಮ ಮಿ ವೌದಾ ಏಕಿ ಗಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಣಿ ಹಮೆಕಣಿ ಹಿಮಾಯ ಕುಫುರಿ ಸರಹದ್ದುತ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಾಗೆ ಬದಲ್ಗ ಎತಂದ ನಗಳ ಮೆನೇಜ್ ಕುರೆವೆ ಸರಹದ್ದುತಕಂ ಹೆದು ಮಿಹಾದನ ರಾಜ್ಯಗ ನುವದಿಹ ತಿನ್ ಸರಹದ್ದೆ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫವೆ ದೆಮ್ಮಿ ಸರಹದ್ದುತಕಕಿ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಗೋಲ್ತಕೆವ್ವೆ ಸೆಬ ಹಿಮೆಣೆ ಇತುರು ಸರಹದ್ದುತಕೆ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮ ಮಿಹಾರೆಬೆನ್ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಗೋಲೆ ತಿರೀಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದ ತಿರೀಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಎಗ್ಗಮ್ಗೆ ಸರಹದ್ದು ದೆಹಾಸ್ ತಿರೀಹುಗೆ ಕೂರಿಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರ ಎಗ್ಮಾಣೆಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹೂರಿಹಾ ಮಾಹೌಲ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮೆಣ್ಣು ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏಕಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿ ಮಾಹೌತ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ರಂಗಳ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರಾಣೆ ಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಮಿಗತು ಅಳುಗಂಡ್ಮೆ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿನಕುಂ ಫಹಕ ವಾಣಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ನಮಗ ಫೋರಮ್ ಮೆ ಬಾವಾಫ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಸತೇಕ ವರಕ ಫರಾತುಂ ಬಾಯರಫವಾರು ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಮಿಹಾರು ಹಿಮಾಯಕೊಫೂರಿ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಾಹೌಲುತ ಅಣ್ಣಂಗ ಜೀವತಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇಣಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ದೆನೆಗತು ದೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ನತೀಜಾಯಕ ಅಳುಗಂಡ್ಮೆ ಮಿಹಾರು 30x30 ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರಿಯಂಗೊಯ್ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಕ ಮಿ ಸರಹದ್ದುತ ಮೆನೇಜ್ ಕುರಾಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪೆ ವಣಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಫ್ಫ ದೆ ವರಂ ಅವಹಂ ಎ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ದೂರು ರಾಸ್ತಾ ಪ್ಲೇನ್ ಎಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿ ಸರಹದ್ದುತ ಬಲಹಟ್ಟಾಣೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ್ಗ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ ಎಕುಲಾಲ್ ಫವೌದುಗೆ ದಶುಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹುಷಾಳಾಲಿ ಮಿ ಕಮ ಶೌಗುವೆರಿವಾ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ಹುಷಾಳಮ ದೆಂ ವರ ಗಿನ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ತಕೆ ಲಿಬಿ ಇವೆಲುಯೇಟ್ ಕೊಫ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುಣು ದಿಹರಶುಗೆ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ ಮಿಯಾಹಾರು ಮಸಕ್ಕೆ ವಣಿ ಫೆಶಿಫ ಮಿಯಾಕಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫ ಎ ತಂತಣುಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಿಹಾರು ವಣಿ ಕಂಡೇಳಿ ಫದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಐಕಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ ಸೋಯಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯದ್ದೆ ಎ ಮಾಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಮ್ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಗ ತಿಬೆಫ್ಲುಂ ವೆಸ್ ರಶಕತ್ ದಾಯರು ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿಕಹಲ ಮಾಹೌಲೆಂ ಒಜ್ಜಿಯಾಮು ಬೇಣ್ವಾಣಿ ತನಕ ಜಿಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾ ಫೋಟೋನಾಗ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಗ ಮೀಗೆ ಇತುರು ಸರಹದ್ದು ತಕೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿ ಕಂಕೋಳ್ ತಕ ಗಾಯಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ದೆಂಗೆಗೆ ಇತುರು ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ದೆನ್ನೆ ವಿಹೆಂ ಹಮೈಕಣಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫ್ಫ ತಣೆ ಬೇವುಮ್ಗೆ ಬದಲ್ಗ ಎತಣು ಲಿಬೆ ಫෑದಾಯಕಿ ಎತಣ ರಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟೇತೋ ಎಬ ದೇನೆಗಣ್ಣಜ್ಜೆ ಅದಿಮಿಗೊತ ದೆನೆಕಣೆಫ ಮಿಹರೂರೆ ಬೈನಲಗ್ವಾ ಮಿ ವಿಂಗಡು ತಕೆ ಎಯಂ ಅಳುಗಂಡ್ ಮೆಮ್ಮಿಕೆನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬೆಲು ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫರಾತು ಮಿಯಾಹರುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಣಿ ಹುಷಾಳಾಫ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹುಷೇಳಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಎಕ್ ಕೌಮ್ ಮಿ ಬೈನಲಗ್ವಾ ಮಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಹಿಮಾಯಕೊಫೂರಿ ಸರಹದ್ದಗೆ ತೆರೆ ಫುರತಮ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಕಿ ಬಾತೊಳ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್
මිහාරු කුරෙවෙ එම්මෙ මුහිම්මු එම් මසක්කදකි හනිෆරු සීසන් න තයාරවෝ හනිෆරුගේ සීසන් නේ අල්ගොන්මෙ මිකියනි කොම්මෙ හරෙගෙස් මේයින් නොවෙම්බර හනිෆර ಮಂಟಾ ವೇಲ್ಶಾಕ್ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರಾಣೆ ಮಿಹರ್ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂಗೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಿವಣಿ ಮಿಯಹರು ಮಿತನ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರಾ ಫತುರುವೆರಿನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿವುಮ ಮೂರಿಂಗ್ ಹರುಕೊ ಎತನುಗ ಮಡುಕೊಲ್ಲೆವ ಅದಿ ಎತನುಗ ಸ್ನೋಕಲ್ ಕುರೆವೇಣೆ ಗೊಯ್ ಗಾಯಮ್ಕೊ ಹಡಿಫರು ಸೀಸನ್ ವಣಿ ತಯಾರು ಎಫ ದೆಮಿಗೆ ಇತುರು ನೇಚರ್ ಪಾಕ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಯಂ ಕುರವೇರು ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ನೇಚರ್ ಪಾಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಿದುಮೆವ್ವೆಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಮಿಗೊತುಂ ಮಿಹಾರು ನೇಚರ್ ಪಾಕ್ ಗಾಯಂ ಕುರಫಮುನ್ನನಿ ಅಡ್ಡುವ ಫಾರ್ಮುಲಕ ದೆ ಮಿಹಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗುಂ ಬಲಹಟ್ಟವಮು ಗೆಂದವಣಿ ಮಿ ಸರಹದ್ದು ತಹೆನ್ನಮ ಸ್ವರಬ್ಬೊಡು ರಿಪೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅದಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಎಬುಹುರಿ ಬಿದ್ದೆ ನೇಚರ್ ಪಾಕ್ ಎಸೆ ಮಾಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಬೈನಲಗುವಾಮಿ ಹಿಲೇಹಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದಶಂ UNDP ಆಗುಳಿಗೆ ಮಿತಂತನುಗೆ ಮರಾಮಾತ್ ಕುರುಮ ಬಿಡ ಹುಡುವಾಲೈ ಫಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಎಹೆ ಮಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಮಿಯಹರು ನಿಮುಮ್ಗೆ ಕೂರಿ ಮಿತಂತನುಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಅಣ್ಣಹರು ತೆರೇಗ ಫುಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ನಕ ದಾಣಿಕಮ್ಮ ಎಯಾಕೀಗ ಇತುರು ರೆಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಕೆವ್ವೆಸ್ ಮಿತನುಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿಕಮ್ಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ಇತುರು ತಿಮಾವೆಶ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಾ ಗುಳೆಗೊತುಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆ ಬ್ಯಾರಿಫಾ ಬೈ ಮುವಾಹದಾ ತಕ್ಕೆಸ್ ರಾಜ್ಯಂ ವರ ಮುಹಿಮು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲೆಂಗ್ ಅದಾ ಕೂರೆ ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೌನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅದೆಂ ವರ ದಿಗು ಏಕ ಮಿ ಕೂರ್ಕೊಮ್ಮಿಕೆಣಿ ಸೈಟೀಸ್ ಮಿ ಬೈನಲ್ಲಗುವಾಮಿ ಗೊತುಂ ದಿರೇತಕ್ಕೆ ತೀಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಮುವಾಹದಾಯ್ ದೆ ಮಿ ಮುವಾಹದಾಗ ಮಿದ್ದಿ ಹರುತೆರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಫೆಹುರಿಹಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ಗೆಂದೆವುಮ ಮಿಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಫೆಹುರಿಹಿ ಏಯ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದಿರುಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಂಹಾ ಸುಫಿಯಾ ನೂಟ್ ಗೈಸ್ ಮಿನ್ನಣಿ ಫೆಹುರಿಹಿ ದೆಂಗಿನ ಫಹರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೈಸ್ ಮಿ ಹುಂಡಣಿ ಫೆಹುರಿಹಿ ನೂನಿ ಮಂಟ ಮಿಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಇನ್ನಣಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಗ್ಗೌಮು ಅಣೆಗೌಮ ವ್ಯಫಾರ ಕುರವೆಂಡೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ವರಕ ಮಸ್ಸರಿಕಂ ಕುರ ದಿರುಮೆಣ್ಣು ಎಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಮಿ ದಿರುಮ ಗೆಲ್ಲುಂ ವಾವರ ಹಿಂಗೌಮ್ ತಕ್ಕೆ ಮಸ್ಸರಿಕಂ ಕುರವೇತೀವೆ ಮೀಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ಮಣಾ ಕುರುಮ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ದೆಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಯಕೀಗ ಹಮ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಏಗಮಾಣೆಕಿ ಹುರಿಹಾ ಗೌಮಕುಂ ವೆಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ವೆಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿವಣಿ ಫೆಹುರಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ಬದಲು ಕೊರೇಫ ದೆಂ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಹೌಲ್ತಕ ಹುರಿ ಕೋಚೆತ್ತೋ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲತ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಬಾತೋ ದೆಣಗತುಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಓಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಬ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಫುರತಮ ಓಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕುರಿಯಗೆಂ ಗೊಸಮಿನಿ ಹದ್ದುಮ್ಮತಿಗ ಏಗ ತೆರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಹದ್ದುಮ್ಮತಿಗ ಹಿಮೆಣೆ ಮುರಕಯ ಫರುತಕ ಕುಳಿಫಾ ಚಸ್ಬಿಂತಕುಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿವಣಿ ಫುರಿಹಂ ಕೊಫ ಮೀಗೆ ಬೇಣುಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಾಹೌಲ್ತಕಕಿ ಎ ಮಾಹೌಲ್ತಕುನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನುವತ ಏ ಮಾಹೌಲ್ತಕೆ ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಹಾಲತಕಿ ಹುರಿ ಮಿಂವರಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕೊನಮಿಯಂ ಏಗೆಂ ಹುರಿ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ದೆಣಗತುಂ ಅಸ್ಲೋ ದೆಂ ಏಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪೆಂಗ್ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ಎಕುಲವಾಲಾಫ ದೆಂ ಹುರಿ ಅತೊಳುತಕ ಮುಳಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮ ಮೀಗೆ ಬೇಣುಮಕಿ ಯಾಮುಕೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಗೌಮೆಗ್ಗೆ ಇಕೊನಮಿಕ್ ಹಾಲತು ಮಿ ದೆಣಗಣ್ಣಣಿ GDP එකම් GDP ಗೆ ಇತುರುಂ ವೆಸ್ ಎಭುರಿ ಎಹೆಂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಿರೇತಕೆ ತೀಗೆ ನಸ್ಲುತಗುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಅದಿ ರಾಜಕಹಲ ಗೌಮಕ ಹಾಸಕೊ ಫತುರುವೆರಿಕಮ ಮಸ್ಸೆರಿಕಮ ಬಿನಾಯ್ ಫಮಿಯೊಣ್ಣಣಿ ದಿರೇತಕೆ ತೀಗೆ ನಸ್ಲುತಕ ಕಮ ವಾತಿ ವರ ಮುಹಿಮು ರಾಜಕಹಲ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಮಿಕಹಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಂ ಹದಾಫ ಎ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೆರೆಯಂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಕುರು ದೆಂ ಬೈನಲ್ಲಗುವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಿ ಅಣ್ಣಂ ಒಯ್ ಹರುತಕ ಎಗುಲವಾಲಾ ಫೂರಿ ಬೈನಲ್ಲಗುವಾಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಕ ಎಗ್ಗವಾ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆಂ ಎಬ ಕೂರಿಯದ್ದೆ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹದಾಯರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೂರಣಿ ತಿಬೆಫ್ನ ಸೆಂಗಿಲವಾನ್ ಮಿಹಾರಿಬ ಕೂರಿಯದ್ದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ತಯಾರು ಕುರುಂದುರು ರಾಸ್ತ ಎ ಪ್ಲೇನ ಎಗ್ಗವಾ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮತಿಂ ಎ ಪ್ಲೇನ ವೆ ಸಿನರ್ಜೈಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಅಣೆ ಹಾಸಕೊ ದಿರೇತಕ ತೀಗೆ ನಸ್ಲುತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಕುಲವಾಲು ದೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎಕ್ಕಮೆ ಗೊತ್ತು ಕಳುವಣ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಾಣಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಸ್ ಇಂದುಮ್ಗೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗ ಮೀನಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಸ್ ಫಸ್ ಸಹರು ತೆರೆಗ ಇಂದು ಎನ್ವೆಸ್ ವರ ಉಫಲಾಹಿ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವಣಿ ಹಮ ಎಕಿ ಫರಾತ್ತಕು ಅಮಿಲ್ಲ ಫರಾತ್ತವೆಸ್ ಹಿಮೆಣೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಹಾರು 6.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಸ್ ಇಂದುಮ ಪ್ಲೆಜ್ ಕುರವಾಫೆ ಎಗ ಮಾಣೆಕಿ ಎಬೆಫ್ಲುಂ
promise devwa fe bane miwani adadaka eya ki ga mihatana 1.5 million gas indi fave de algon menge teamun hama trek kure mi gastan inda sarahaddu taka mi gastan hede munda minwara ege ane monitoring es kuriyadde den eya ki ga hama ekani mi program nimunima mikan nimmuge badalga annan oy harutaku gaves rajyege fehikan ituruko mi fehikan taraggi kuruma adi bay sarahadutaku ga misalaka taraggi ga mashruwen nimum ves gasinduma magufahi kurumuge gotun rajyege eki kankoltaku ga naserita gaem kuruma ves mi program ge dashum masekkette bakurave den algondu hawal kollani algondu menge deputy director general la mi management daira en kurava munta masekkette shukriya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah continue kurani mitimawash rakkatere kurma behegotong algomen korumun genda mi masakata. Raggirumuge masala algoninge tibefulunge newsverikamuge hayatuga emme giran aduiven em masalami. Timawashege gotong mi war bodu masale algon membes mikamattaka waragina masakettake medani kuramu. Migoto miharu algon men kuriyagenda emme muhimmu em masakkatiki green climate funda jaika ge ehiga algon men kuriyagenda project ge masakke mi project ge terege waragina masakkatken eba himene egetene emme muhim masakketan algon fahak kollan just update dinu mattaka engeta egoton gonudon himay kurma gole gawmi femwaruge siyasaten eklawalmuge masakken algon men kuriyan ebagenda me masakkatuge first percent masakken mihar mewani kuriya gos nimifa adi ama emme muhimmu kamege gotuga hataru rashigga gonudan himakurumuge amali masakken algomen eba kuriya genda lamuge tinda lam gang isdu fonadu adu sin medu then mi amali masakkatuge tereng detail design ge 75% masakken algomen mihar mewani kon nimmafa rattuge gonuttakan annamunda badalta as algon menge ba denegannanche eron algon men mi ratta giruma mi halle be soden annani megoton mi monitor kurumatta ka monitoring tool en alumen mihar wani tayyar kofa den mi monitoring tool ge beenun kogge miharu dive rajyege huriha rattakege dehas teerawanahara dehas fanarawanahara dehas tevis warnahara demeduge mi shoreline changes algon men miwani hada nimmafa ned mi project ge iturun adi algon men hama mi kuriyan ebagendan hazard map teken hedumuge masekke mihar sateka de rashegga mi rashegge masekke mihar miwani nimifa den mi ham algon men ware ginan hama eki radrashun hasako council takon anna mawlumat ge macca binako rajyege mi rattakuga wode sarahaddu taka gira sarahadduta dakkuade gota hada meptakemmi den memesekkat gati ituru rattakke masekke ves algon me miharu kuramu migendani den algon mi balalani air quality monitoring na midiyahar mala sarahadduga ulubu befulennama engewadannawana november hisabun algon menna mi masala komme huriha befulnes kommes waraka tahammal kuranse hono algon men miyan hallen hodumuge gotun nuni monitor kurumuge gotun wargina masekketeken aslu midani kuriya gendam egotun mi harti befulun phonum ballawale vidane IQ air appen innane app med veriko mi low cost sensors teken algon men haruko fawani mi hide rashuga den e app benun korawan tibe fulun nan e radrashuge air quality minwaru huri nispe denigane vene kallen nundetto adi hama ekani mi hydrashuga mi algon men kuriya gendies male saraddu gastu algon men emme bada faha korevni greater male region ga emme badan algon men mi faha korevni mi diga harwes dehma eyan hallen hodum gutun algon men mi male saraddu ga hataru station ne gam kormege masekke mi hare bakuriya genda den malega de station hulmalega de station mi station no algon midennevi kurim midennevi sensors ge ituru mawlumatake slibigendane mi misaka neva hella befle ebefla benumani diviraj malega waki sarhaddaka da amuko misalakan engem mi onnani e sarhaddaki wara mi air quality da sarhaddeke emeja mi live kon algamena mi stations tage mawlumat liben hunnane me ebefla misaka wadanna benum folveja masken aluben wadanne ven live ko mi data sta liben hunnane mi stations tak algamenge
ಅಮಾಜಕಿ ಮಿಯಹಾರು ನಿಮುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿ ಹತೆರ್ ಸ್ಟೇಷನು ಡೇಟಾ ಆಮು ರಯ್ಯತುನ್ನ ಲಿಬೇಗೊ ಮಗ್ ಫಹಿಗೊದ್ದಿನು ಹಮೆಯಾಕು ಮಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಾನಿಟರ್ ಕುರುಮಶ ಹರದನಾ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಳ್ಗಮೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿ ಲೋ ಎಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ the low emission transport project ki ministry of transport as goligen algonmen kuriyagen da project then ingwedan nawane mi aharu transport ministry taraf ko fi e taxi that then mi algonmen mi project ge dashun mi e project algonmen wani mali hiterikam for ko difa egoton ekavis e taxi sha 5 charging station na algonmen mali hiterikam for ko difa wani abadis adi venkane tibefunna kunige massala detto deve rajyege malege atolu terega kunige massala abadis ministry of environment eki project ko na sarkar ge budget waragina maseketeke mikaman hallen hoduma kurumum migendani chemical kunya kives megen hama sihatasha timawetta wara boditi geluntake kurimati mamundakame em algon me mi chemical manage kurumata ka waragina maseketeke kuriya gendam midani egoton adduga interim hazardous waste facility ang algon wani gam ko fa eti operationalize kurmuge masekke miyaharu kuriyad deven interim facility yaki algon men chemical ge bawatum ಬೇರಂ ಮಿಸಾಲಕ ಫೊಣುವನ್ ಜೆಹೆ ಫದ ಹಾಲತೆ ದಿಮಾಯ ಫಹುರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕಾಮ್ ಕೊಫುರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏಗದಮ ಇತುರುಂ ಅಲ್ಗರ್ ಮೆಂಗೆ ಬಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ಮಿ ರಾ ವಂದುಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರಾನೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದೆನ್ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ 30% ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ವನಿ ನಿಮಿಫ ಅಲ್ಗರ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಮಿಹಾರ್ ನಿಮುಗೆ ಕುರಿ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಫಟ್ಟಾಗತು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಅಲ್ಗರ್ ದಂಡವಾಣಿ ಮಿ ಏಗೆ ವರ ಬ್ಯಾವರ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಕೂರಮ್ಮು ಎಬಗೆಂದ ಮೀ ಕೆಮಿಕಲ್ಲಕಿ ಆಮುಕೊ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಯಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಕ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೂರುಮ ಹಿತಂಗೇರಿ ಗೊತ್ತಕ ಗೆಂಗೊಳೆವೇನೆ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೂರ ಬೇಫುಳು ನಂಗೆ ಅಮಾಜ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಮಸೆಕೆತ್ತ ಫೆಟ್ಟುಮುಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ವೆಮ್ಕೋಗೆ ಬೇಫುಳು ನಶ ಅದಿ ವೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವರಗ್ಗಿನ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ತಮ್ರಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿಗೆಂದನಿ ಕೂರಿಯ ಗೆಂದಮ ದೆನ್ ಮಕುಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ವಾಕ ಅಡಿಫ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ವರ ಕೂರಿ ಮೆಸ್ತಿ ಬೆಫುಳಂಗುಣ್ಣಾನೆ ಈ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಕೂರಿಯ ಒಣ್ಣ ಎಚ್ಚೆ ಮೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಎತೆರೆ ಕುರಾಯರು ಬೇನುಂ ವಾ ಹುದ್ದೆ ಎಮ್ಮಿ ದ ಮಿಹಾರ್ ಮಕುಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಜೂದಂ ಅವಮಾ ಎಕು ಫರುದುನ್ ನವೆಸ್ ಮಿತಿ ವರ ಫಸೆ ವೆಗೆಂ ಗೊಸವಣಿ ಆಮಗೆಗೆ ತಿಬ್ಬ ವ್ಯಾಗಂ ವೆಸ್ ಎಗೆ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಲ್ಲೆವೆನ್ ಮಕುಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಥ್ರೂಕೊ ದ ಮೀ ಎಕಿ ದುಸ್ತು ಎಕಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಬೇನುಂ ವಾತಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗೋಳಿಗೆಂ ಮೀ ಮಕುಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಮ್ಗೆ ಮಸೆಕೆ ವೆಸ್ ಮೀ ಕುರಮುಗೆಂದನಿ then algon kurim faha koren chemical manage kurumaki hama miyan hurila falgu menna kuravene kamennu e benum wa has equipment te kevese benum ehma e equipment utility regulatory authority asha adi ehme agencies ta kadirmuge maseke ves algon men eki project tak dashun kuram mumigennani then algon faha kolla na algon men mi wargina dirasa te keves kuriyan e begendane algon men amazaki mi dirasa taves miyaharu nimma aamukuru misal ka dive rajye ga chemicals huri nisp assessment nuniyam eti beenun kurane kon dairatake gato eti beenun kuramundani in ege inventory mikala soft components te keves algon menge misa balgon ge presentation nimmalan ka nimmalunge kurin algon mi minister mi faha korevvi etchakan ali alwala ana we are here ministry ge eki dairatakuge mihun ebba tibe fulum beenum wa mawlumat beenum folu ejjenama algomena gulalawwa algomen hamege tiru mawlumat tibe fulna arwan shukriya ad ehmema mi e presentation taka ko libunu ma'lumata fahuga nusuren algon suwal taka hulwala ada shukriya minister mat sango meonge desuwale me furtama farata kunta sango tv mat
මේ අනුක දෙසුවාල මේ ෆෘතම සුවාලකි මේ ආමුගතක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කුරේ ගෙන්දාර මේ එන්වයරන්මෙන්ටල් මේ ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් තක ගුලේ කොතුන් මේ සබබකි බයි ප්‍රොජෙක්ට් ත කුරේ ගෙන්දෙවුමුග ඇසෙස්මන්ට් එරියා නුකුරාකමුගේ වරපොටිත ශකුවාතකින් ආදේ මිහාරුස් මේ විදමාලේ බලාකම වණම විදමාලේ අසරු කාරුන් කුරේ ගෙන්දාර නිම්මි හවුසින් ප්‍රොජෙක්ට් තක ගුලවා කම්බොඩොන් තකින් ඇසොරුයි එතාගොරි ගස්ත කණ්ඩාලාති අවශ්‍යකීග අදෙනුම්විස් බයි ප්‍රොජෙක්ට් ත කුරේ ගෙන්දාර බයි රෂුගේ බන්දරු හෙදුමුගේ මසකේතකේ කුරේ ගෙන්දාර මේ ඇසෙස්මන්ට් එරියා නුකෝ අබන්දරුගේ කොමෙසේ මසකතේ කුරේ ගෙන්දෙමුගේ සබබොන් රෂු ගණෆරාතුන් රග්ගිරුමුගේ මස්සතකින් අබදිමාවේ මේ අනංගේ වර ෆහුන්කම් මසකතක මේ හවල් වඩාගතිව සෙනමස් මසකත කොමසරක බලවෆ් කන්නේ ගුණානේ ප්‍රොජෙක්ට් ත මෙගොත කුරේ ගෙන්දාර එන්වයරන්මන්ට් මේ ඇසෙස්මන්ට් එපසර කරියා නුකෝ ප්‍රොජෙක්ට් තක කුරේ ගෙන්ගොස් ෆෝරිකම් ෆාග කුරේ තොනුවත කිහවරක සමාල්කමේ දෙබානන් තො මේ ෆදා එක ඇසෙස්මන්ට් තක බෙදුමට්ටක මේ දෙවන කමකී දෙන් අනෝ හියුනි ෆාරිග මිනිස්ටර් एक्सपेक्ट कुरवैगुर सुवालक विस्वेदान है में मिनिस्टर का आयन कुरवु मफ़ो कोमसरक सोशल मीडिया का फेमत वेगेंदिया मिनिस्टर में कूरिंग कुरवा फॉर बाय ट्वीट तक दें आहर तक कूरिंग कुरवा फॉर ट्वीट तक है नामवस सियासी बाय बेफुना गुलवा कुरवा फॉर ट्वीट तक मीगे हतरवर का आहर कूरिंग कुरवा फॉर ट्वीट तक विस्फा कुरवेगेंदिया अनग सुवाल के कोंकम का गुलवा की वेगें कुरवा फॉर ट्वीट तक तो मैं ट्वीट तक के कबातो देंगो जवाब की शुक्रिया අද මේ වරබඩ ශුක්‍රියා මිහාරු මේ තිදෙන්නවි EIA assessments තහග වාහක මේ බෑවර මශ්‍රෝත මේ කොරිය ගෙන්දාරුග දැන් තිදෙන්නවි හින් අලගොන්ගේ ඔස්පිෂස් දරුග මේ ERA මියති දැන් ඒකන් රෙගියුලර් ක බලහට්ටනිය වෙස් ERA ගේ ෆරාතුන් මේ එකම මේ එවස් ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් එක රියන් නුකෝ කම තිදෙන්නවි දෙන්නෝ අලගොන් කහිනෝ යදි මොල් නගල වාහකෙන් හින්නේ ඒකී ඉංගේත එන් එවස් මේ මශ්රෝය හම යගේන මෙස් අලගොන්න ගිගෙන් ගේත දැන් අලගොන්න ස්කෝරීගස් මෙතන මෙහෙන් රෙසිපි හොරුරුගස් වර ගාතුම් බලමුන් ගෙන්දිය මසකෙත්තක අලගොන්න මේ එකම ගහ මිනිස්ට්‍රි ශායියාරේ වෙස් මේ වෙදවන හොරිහා හියෙන් හම ඒක දෙමුන් ගෙන්දිය මශ්රෝතකින් එම මොලියකොන් තෙදවහකෙන් හින්න අලගොන්නක හින්න තිදෙන්නේ වියේ මේ ඇසෙස්මන්ට් රිපෝට්ස් ත ඊයේ හදන්ජෙහි ඊයේ රිපෝට් තව සමහෙදි එය මේ ලිබෙන්වා හුද්දත වෙසම ලිබිගෙන් ඒ කුරියන් එදනි දැන් තිදෙන්නේවි මේ මිසක මේ බන්දරතන් හික්කුමුග මේ එෆරාතුන් බන්දරෙන් හෙදීමාන එෆරාතුන් ගිරාගිරොන් තී අල්ගොන් කෙහින්නේ කොම්මෙ මේ මියදකෝ එෆට්ටා ෆෝරි මශ්රෝතක කාගෙන් ගුලිගෙන් අන්නානි කිච්චෙන් ඉන්නේ රාජ්‍යයක මිහතන හදා ෆෝරි හැම බෑවරු ගින මේ කොස්ටල් මොඩිෆිකේෂන්ස් තහුග මේ තිදන්නවා ඉෂුව කී අබදවස් දිමා වමොන් අන්නකම දැන් එයන් අබදවස් අල්ගන හිවෙනි මිහාරවස් මේ දැන් මිදෙන්නේ මසකතකි මේ zamanussure koromon as fahuge bævaru technology taka assessment taka midaran kiyawanga mihunna ko alugane himeni tebe folun ek mi kuriga me sekke kuri gota miharu yege se koromon da masekke mi asu ege tereng analysis wadda hori mi minwara ala bala hikam wanyamu ವರಬೊಡು ಬದಲೆಂಗ ಅಸ ಹಗೀಗತುಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ವೆಸ್ ಎಬೆ ಫಳುನ್ ದೆವ್ವಾ ಮೀ ಅಹಮ್ಮಿಯತೆ ಸೇಗ ವರಬೊಡುತುಂ ಬದಲು ಕೊಫೆ ಬಹುರಿ ಮೀ ಬಲ್ಲಾಫೆ ಫಹರಕ್ ಫೆನ್ ವಡಾನವನ ಹಮ ಮೀ ಮಿದೆನ್ನೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತಹಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೊ ಕಿತಮ್ ಫಹರಕೊ ಎಬಹುರಿ ಡಿಸೈನ್ ತ ಬದಲು ಕೊಫೆಸ್ ಇಂಗದ එම මේ ඊයේ process එකගේ තෙරේග ඒ කුරවේන මින්වරක බදල් කුරවේන ගොතක we have impact zero නොකුරවේන ඒ ඉන්නවිටබල් කමෙන් හම මේ දැන් දුනියේ ගම හගීගතෙන් ඒක ඉම්පැක්ට් එක අලගොන් මෙන්න ඒති මදු කුරවේන ඉංගද එම ඒ coastal modification එක අන්න එරෙක්ගෙන් ඉම්පැක්ට් zero නොකුරවේන එකන් අලගොන් මෙන්න මෙදෙන්නේ විහෙ මිටිගේට් කොෆ we have ඒති කුඩ කුරවේන ගොතක කුරවේන හොරි හමසකතකින් අසහමයක කුරේ දැන් තිදෙන්නේ දෙවන සවාලකී අලගොන් හේවෙන අලගොන් මේ ඕපන් කොල්ලමස් දෙන්නේ මියදුගේ මවබවකී environmental conservation and protection නේ දැන් තිදෙන්නේ සවාලගේ ජවාබ අලගොන් හේවෙන්නේ රයිස් මීගේ කොරියන්ස් කොන්ෆරන්ස් එකේ වර මේ ජවාබ දෙවවා ෆෙමි शुक्रिया अलगोंड फजदोन आस्तु टीवी के फरात में गया था अलगोंड समा वैद्य सवाल दें प्रथम सवाल कि मिया याद करने हकता मी रिन्यूएबल एनर्जी मी सोलर हकता मिया मिहार साकार में तनी वर बुडिस कम दी के मेरा रशो गायम करमु मिया किया वर्गे मिया
ಅಹಮ್ಯತಕಮ ದೇಣತೋಯ್ ಕುರಿಯಂಗ ತಾಂಗಿ ಯಾದು ಕೊರನಿ ಹಕತ ಮಿ ಅತಳು ತೆರೆ ಆದಿ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಿ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ದೆನ್ දෙවන සුවාලකි කෙමිකල් තවක වාහක දෙකීම කෙමිකල් ගුදන්ත වරක් ගින මාලේක ඉංගත දැන් වරක් ගින අලිෆානුගේ හාදිසා තවස් මාජික හිඟාෆ මි වනි කෙමිකල් ගුදන්ත මාලේ හුරුම සමු මිකංකන් කියාවරක මිනිස්ටර් මොනිටර් කුරවාන තෝය මි ගුදන්ත මාලේ බේරු මිනුණිය ජාමු මිහුන් දිරුල සරත්තක දුරු හිසාබ්තක බල කුරුමට්ටක කුරියා ಫರ್ತನ್ ಸವಾಲ್ ಮೇತಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂವೀಮ ಅಳವನ್ ಹಮ ವರ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರಂ ಬೇನು ಅಳವನ್ ಮಿ ಬೇವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಗೆತ මියදුගේ තිමටික් ඒරියා අලගොන් මි බේවි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඇන්ඩ් කන්සර්වේෂන් මීති මි ෆහුගේ තාරිහෙක් අලගොන් ගෙන්නානේ මී තිමටික් ඒරියා වීම එදුහන් ඒති අලගොන් ෆස් කොල්ලාන නේද මී දැන් තිදෙන්නේ වේති අලගොන් හීවනි අලගොන් මී මිනිස්ට්‍රීගේ තිකම ගොළුන් හුරි බේෆලොන්න මී ෆර්සස් දෙන මී ජවාබ දෙවා වඩ अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया मी केमिकल गुदंत असलो मी बालहट्टममुं ගෙන්දවනි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් එම මේ එබෙෆලුන් කොරිදම් තිෆා කරවිහෙන් එගොත දිමාවි ඉන්සිඩන්ට් එක මේ රිලොකේෂන් එක කරවා ෆවනි දැන් අල්ගොමස් චෙක්කොල්ලන් ජෙහෙනි මේ අල්ගොමෙන්ගේ වෙස් ඔවේ මේ එක කන්වෙන්ෂන්ස් එක දශුන් ಟ್ರಾನ್ಸ್‌පෝට් කරුමා ගෙන්ගොළුමා රක්කා කරුමා බෙහෙගොතුන් හුන්න follow current guidelines take em algorithm ministry of defense ade far algorithm follow up hadala ne kam algorithm ne fawa got ka vejje yam awaragina me chemical godan take me haru badal kurawa fawani ade em faratako అవును షాయిన్ రాజ్య టీవీ దాండుగా మీ దేశవాలంగ బై ఫురతమ సువాలకి మీ ఆనే ఈఏకి గవాద మీ సరకారుంగ బవే మీగ కూరి బదలెಕ್ಕೆ ನೆಸ್ವಾ ಯಾ ಕಾಲ್ಮೆನ ಫಾಹಗ ಕುರವೆನಿ ಮಿ ನುಸನೆಸ್ ಫಾಹ ಕುರಿ ಗೊತಾ ಮಶೂತವೆಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾರ ಮಿ ತಿಮಾವಿಶಿಗೆ ಗೊತು ಬದಂಜೆ ಬೈಕಾಲೆ ಕಂಕಮ ನುಬೆಲಿ ದಾ ಮಂಜರು ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಆನೆ ಈఏ mi hadafa iye furihama kurumafo mashruta fashan jehene kama mi onnani hennamais iye nuhada bay mashruta fashafa hurikal menna fahaga kurave misale kave sound bay mi mashruta faha kollafana mi gafdal fiori ga maspandu kura factory mi gaim kurumatta ka beenum wa bin hikumuga mashruwa vihafaru mi falo hikumuga iturun velidu bin hikumuga mashruwa fashafa mi wani mi iye furihama nukokama mi fahaga kureveni den velidu bin hikumuga mashuga mi iye ga fahaga koforikama vani baikale kamboduwa kantatake hurikama hennamaves mi kurige minister mi libidi foi baruge dashun ekan koffa ekama ministry vese boy media taka malumati fema mi kahale waragina kambodu wontake mashruta kuriya gendaro eba fahaga kureve mi kankan mi sarukarum beenuwa mashruta feshumattaka special permit egge dashun mi kankan kurakama mi faha kurenema mi kankama badalegenas kurin ewe gotan hama iye furihama kon iye ga faha mi kamboduwa kame faha ko fotiya mi ekankama ves mi halu libene gotan mi kankan badalu kurumuge visnu manik faanuge boy tadawunge devana suwalaki mi ehnusere ko sesuwalu coffee waziru vidalavi mi rice ya jawabe devafie nennamais mi alonda hiwani mi ಟ್ವೀಟುತಾ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಕುರವ್ವಾ ಫೈ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಯೋತಿ ವಜೀರು ರೈಸೆನ್ನು ರೈಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿ ವಜೀರುಗೆ ಗಾಬಿಲು ಕಮಾ ಮೆದುಗ ಸುವಾಲೆನ್ನೆತೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂವೆಸ್ ಆ ವಜೀರುಗೆ ಗಾಬಿಲು ಕಮಾ ಮೆದುಗ ಸುವಾಲು ಫದ್ದನಿ ಕೆನು ಹೆಣ್ಣು ಮೆ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಅಹುಲಾಗು ಮಿ ಇದ್ದ ಮಿ ಮೇರುಮಕು ವಜೀರು ಬೈ ಪೋಸ್ಟುತ ಕುರವ್ವಾ ಫೋತಿಮ ಎ ಸುವಾಲು ಮಿ ಕುರಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರಿರು ಮಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ අනිස් බයිකෝ වසීර බවේ මලාමෙ කුරවා වාහක දක්වා මේ සෝෂල් මීඩියාක පෝස්ට් කුරවා වසීරාකෝ මෙතු කැබිනට් එක තිබ්බේ බයි බේෆොළු නාෆරු දායරයි කුරික මෙම්බර් ශියාම්ම මේ මලාමෙ කුරවා ට්විටර්ගේ එබොයින් ඒර පෝස්ට් තක් කුරවා මේ බයි දුනියගේ ලීඩරු නවෙ සල්මෙන් නම් මිෆාහ කුරවනි වසීර බයි පෝස්ට් තක් කුරවා ෆ්‍රාන්ස් ගේ රයිස් මෙක්‍රොන්න මේ මලාමෙ කුරවා මේ එබොයි මේ හඩි උතුර බස් බේන කුරවා පෝස්ට් කුරවා
ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಜೀರ್ ಮೋದಿಯ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರವಾ ವಜೀರ್ ಬೊಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುರವಾಫಾ ಮೋದಿಯ ಕಿ ಮಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಗೊತುಗ ವಜೀರ್ ಬೊವೆ ಸಿಫಕೊಫಾ ದೆ ಎಸ್ವಾಲೋಂಡು ಇಂಗ್ರೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ you have called Indian Prime Minister Modi a terrorist. So my question is, do you still believe Modi is a terrorist? And as also, may please respond in English, because I think many foreigners and Indian also want to know about this. Me kantataka me waziru maafang edumuge evves visnume waziroge boitto. Shukriya. ade me foratama tikurevvi suala algon me jawab dena midenne hin devena sualike anekas mieduge algondu me thematic area en fattamum ves dennevi thematic area en beeru sualen ema anekas algon ham kurin din jawab hame demmes ten hoti hame midenne hin algon ham me discipline hifattam beenu mitiga thematic area en tibe folu me bakutuge beenu hippemu em foratam suala me devena suala me jawab devoni em ප්‍රථම සවාලගේ ජවාබකි මේ තිදෙන්නේ අනිකාවස් මේ වකි තන්තනේ ෆාහ කරවැෆි ෆියෝරියා මේ විහෆරක නේද මෙහර මේ ඊයේ හදම් වෙගෙන් අලුගන්ක හියන්න මිසක මේ ෆියෝරිගස් බින් හික්කන් ඊයේ හදාෆ ඔජ්ජක වඤ්ඤාමන් අලුගන හිවණි හැම ඊයේ ඩිසිෂන් ස්ටේට්මන්ට් දු කරවැගෙන් කොෆයිනානි තෙන් ෆහුන් ඊයේ රෙගියුලේෂන් ආදෙ මේ බදල්තකේ ගෙන mi mashruta we have savas koddem wegen eye process ki midenne vi hen tibe folos gabul fol koromani eye process ki evs kame ga mashrutan huttuwa kan hada fonne process ennun eye ki we have setiga mi impact mi ss koffa we have seti damage koda korwene gottaka mi har tidenne tantanogas report balla afiya hama mitigation na korange hene kantattakin report thawka fa koffa hunnana එහෙම මේ දැන් වකි ස්පෙસિෆික් කමෙක් ග ඊයේ නොහදයකේ අලුගණක හියෙන් නොවේ මෙතන තනොග දැන් මෙදෙන්නේ වකි තනික කම වෙජ්ජ කම වඤ්ඤාම අලුගණ තීති ජෙහෙනි චෙක් කොල්ලන් එකම අලුගණහම වර ඩවුට්ෆුල් මේ හික්කා තනික ග ඊයේ නොහදා ඒ තිදන්නවා දෙන්නේ මොලියකුන් ගබුල් කරන් හැම අලුගණ ගොන්දකු එම මේ අලුගණ හිවනේ හැම ඩිසිෂන් ස්ටේට්මන්ට් ලිවි ඩිසිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක එක්ක දානේ මිටිගේෂන් ගෙතරේගේ බෙෆොලම් බල්ල වෙන්ජේ කන්තත්ත මේ ෆහක් කොෆා අර රාෂා සර්න ඔන්ලයින් අර සබ සුවාල නමස් මෙද්ග මවලුවා හා ගුලේ කමෙන්ට් නොගනේ කමස් ආමුගේ කම්බඩොන් තකා කම ආලම් බේනවා කමමි මිහාරෝ කරන්ට් බිල් ගේ මසලා මේ දොස් කොලනේ කවස් ආමුගේ වර බඩු කම්බඩෝ කම එෆා කමෙන් මේ කරන්ට් බිල් බෝඩෝම්ගේ මසලා තබේ ගේ බුරි හතරු හා සනිබගේ ගේ කරන්ට් බිල් අංහාස් රුෆියා ආරාෆය බහුරි මී ආමුගතෙග්ග එම්මහුගේ ගින පෙෆලුගේ මුසාරයා වවර කරන්ට් බිල් බෝඩ් එෆම එන්කම මිකමුග මේ ආමුගේ මිහා බඩ කම්බඩෝ මේ මිකමුග ඉංගිරුග මිනිස්ට්‍රි මිකමුග එවස් ඉෂුවේ නූලේකන් කෂවර කුරිතෝවේ ශුක්‍රියා තිදෙන්නහින් අනිකාස් අලගොන්නුගේ මේදු හොෂාලන් නිම්මාෆේ මවලුයින් බේරු අස්සු මේ එනර්ජියෙන් මේ රිලේටඩ් අනිකිච්චකන් අලගොන් මෙන් වකි දුවහින් හුළුවා දාන එහෙම අලගොන වරනගල අනිකාස් සුවාල් කරවවා බෙෆලුන් හැම මියදුගේ ඒ මෙහෙම මිදන්නේ අලගොන ටීම් හැම තයාර වගේ මේ මියදුගේ තෙමැටික් ඒරියා වීම ඒගේ තෙරේක සුවාල්ත හිෆට්ටා දෙවියා දැන් එහෙනම් මේ මියදු වකින් තිදන්නේ සුවාල අලගොන මෙගේ මිනිස්ට්‍රිය ජවාබ මේ සුවාල් කරවවා ෆියම අලගොන බදාන තිය ජවාබෙන් ආරවා අද අලගොඩ අශ්වාගියත රස්සොන් ලෙන්ක ෆරාත අලගොඩ සුවාලෙක මේ රග්ගිරමුගේ මස්සලේගේ රාජ්‍ය වරබොඩ දිමායිෆා මස්සලේ මිහාරු අනේ රග්ගිරොම අනේ බොඩු හිලේ ජෙහමුක බදල්ග කොමිස් කාඩ නේචර් බේස්ඩ් අනේ සොලියුෂන් නක දාන් විස්නාෆවේතෝ ශුක්‍රියා අසහම තිකහල් සුවාලෙන් අලොන් බේනුම් වනි හොරේ බෙෆලොන්ගේ ෆරාතුම සිගේත මේ තිවරංගල සුවාති රග්ගිරොමුග මිහාරෝ දැන් අලගොන් මෙන්ගේ ජමානුස්සුරේ ප්‍රැක්ටිස් කරමුන් අන්න ඒ සොලියුෂන් නකී මීතිගේ තිදෙන්න වෙහිම් බොඩු හිල ජෙස්සුගේ දැන් බොඩු හිල ජෙස්සුමකි අස්ලුගේ ඒගේ ජාතුග වරන් අගබොඩු මසකතෙන් ඉංගේද මීගේ තංකොලේ කුරින්ගේ මිදෙන්නේ මීගේ 6-7 years කුරිගේ අලගොන් මේ බෙලි බෙලුමුග මේ මොබිලයිසේෂන් කොස්ට් එක්කෝ ඉංගේත ගෑගනක බොඩු හිලාගේ ලීනියර් මීටරේ ඉන්ස්ටෝල් මිකුරවෙණි ගෑගනක $6,000 to $7,000 ඒ වර බෑවර් ලාරි වාහක මිදකන අද මිහාරු ඇති ඉන්ෆ්ලේෂන් නාගෙන් ආ බදල්ත කහරි හච්චක එක්ක වර තහත් වෙස්ලානේ එහෙම
වරන් අගබඩු සොලියුෂන් එකම yes effective solution එක ගොතු කාලගොන් මෙන්න ඇති ෆොනි ෆති then සුවාති කරවි මේ nature based solutions in නොනියාමුන් එහෙන් solutions තක මේක හොද මසේ කරන් හේ රංගල වාහකේ ති අලගොන් මේ Korea's ministry terege bohuri mi nature based solutions adi alternative ehin coastal protection mi gottavve sodeni kihinetto mi dadi midakaddoka salgani hewani mi goes headline an asluga ei mi ane gaakundi alagen tantan hikkani oin otumaki ekam ehenen no asde wahaka ayye wahake ki asluga agotaki miga alternative aguheyo effective solution en hodan construction debris ki beenun kurevidane echetto research koram winun heyye aslo aswalaki aslo e mawduwaki ei ema mi algonmen eba balan titiga mi nature based solution ge iturum midenne wihen construction waste to beenun koggen coastal protection minun solution nen hodene gotte hekod bay mashrutan ebori kuriga ministry ga mi nature based solutions target koggen miharu salgon hewni bay mashru eba hinga hen mi by design tahuga nature based solution ki part of el lage then nature based solution ne dannawa uruga asu mi gabu fukurabamane nature based solution nak dairuga algon menge mi musuma mi anna badalta kakkom me anna impact tahaki emme fahoge science report tahage sama aharon miti ege severity hatta bodu mun anneche nature based solution ellima by faharu etige e nature ga mi midenne vi severity en address koren da time bodu afaharu se bade ema miga den ufadda swalaki nature based solution lagging anekolon mi climate change ge impact taka ekkom mi anna mi de timeline mi tiga match korani ki henetto hema ekah bawer challenge mi challenges se bo hore nature based solution naka dimala dairuga ekam e algon men mi tedene nukura kamenno eba mi tiga eba balan nature based solutions tan etam mitan mi raj duniya ge hentan tanugo hori chissaki rajye ge environment tan eti ekashigen wa gotegga nature based solution ge neveni ki henetto Richland PSM News Kafarato Arnus Desuala by for the Sualaki me Lavina Tolga me biosphere reserve and Dumataka and Nima Fe Kobato Egamaseketa Kia Sabekato Ti Devanasualaki me Fakangas me Aliftala Tolo me South Ari Marine Protected Area Kaparak Hitamari Hasa the King Hingafebe Hasako me Sarahadaki me Fatriverin Ziarakura Sarahade me Fe Huri Belumataka Kobato Fehuri Belumataka me Ziarakura Fatriverin Garakatrika Mataka Kurmagenda me Kurmataka Kobato and Mafa Pasakata. Me Furatam Sualang Algondo me ministry staff unge ari hon mi edenenge jawabak kam e kuriga devana swala sebe folonge bay ege hima ekam mi ega kuriga mi hama mi aswar rangol point tifa korbi ingeta mi sawtariyaki mi waram mussandi bodu digu faring mi harwa sidenne mi hen ege mi etanugo e dirumuge mussandi kama ekko mi etanun elibe nafa mi harus negene gotaka ebahama bar bar farata kon nanga ehmim tidenne ettanakan ebbe ko eha evwagotegge jamawe mi ka bar hadisata singan mi rangalu management ka nude ekam ebe fulun ebe mase koraba em algon miga mi ebe fulun hawa kurun kuriga mi awahama dannawa men as mi inge to algon mi dannawa emme foratama mi opening ges mi denne wahakeki මෙහර මිසාලකන් අස තිබේ ෆලම් බල්ලව සවතරීග හුස්සෙකනි හාදිසාගේ වහකේ නොකුන්නනි නුස්තක ඉංගේත අවදස් කොම්මස් බොරෆෙච්ච ජිහිගෙන් මීහකන් අනියාවෙගෙන් වේලකන් හානිකවෙගෙන් එබෑ නුලාශකේනෝ යස් ඒ හානිකවෙගෙන් එයන් ඇඩ්‍රස් කුරුමකි යස් කොරන් ජෙහෙන කම එකම හම එයායි කීග මීතිගේ පොසිටිව් සයිඩ් වෙස් මීතිග නූස්වේරින්ගේ ෆරාතොන් අස්ලුග දෙන්ති මිහුන්නස් මීති නැරිදිනුමකි තිබේ ෆලොන්ගේ සම জিম্মাයි ගොතුග ඔන්නානේ කමෙන් අලගොන්ඩ හීවනි දිවිහෙරා ජෑස හෝල් අලගොන් මෙන් ප්‍රොමෝට් කරම් බේනු කම වඤ්ඤාම මෙහර මිසාක බල්ලව මී බාතොල බයිස්ෆියර් රිසර්ව් ඉංගේත මී ප්‍රෙසන්ටේෂන් ගේ ස්වෙනි හනිෆරුගේ ذاتුග අලගොන් හදාවර එම්මෙ ෆරතම මී අලගොන් මිනිස්ට්‍රීග ඒ කිතකෙන් ඒ දෙහස් හරකම් ෆර ආදේ අලගොන් මිනිස්ට්‍රිය ජොයින් කුරි දෙහස් නොයෙග්ග ඒරුස්වර ෆෂාගෙන් බයිස්ෆියර් රිසර්ව් ගේ කොරෝන මසක්ක හැම අලගොන් හම් වර ගාතුන් දෙකේ අදි බයස්ෆියර් රිසර්ව් ගාම එතා ෆීනිවස් මිහිග්ග හයිසියත බයස්ෆියර් රිසර්ව් මියදු බයස්ෆියර් රිසර්ව් කන් අස්ලු වෙෆ යොති වර රංගලු මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක
ingeto mihun etana discipline kuruwene gotaka ziyara kora mihonna faturwerinna mi emmenge ves ekala discipline nen etana genewene gotakan etan balahattage mihun hore hadu hodi mi otima ingeta tibefulun ni tafasisa balla kanya fenwadanna bay resort takun duisetta $300 di faitana hama mi package hadagen ebade ingeta midene coach bal hama fehurissa madiya emmadiya mihungo setanoge e riti dirum balala ema aslu economy miedo etan egotan otitiwe gawmuge economy en asluga warallari waddade kamenge ingeda warallari waddade kame hama ekahala tane sampariya kiwes hama egotan eti algon wenna manage kurvijji kam wanyamu mi egen libena nafa hama war bodutan boduwan so hem danna mele echeki aslu mi miden konen denne hen aswara rangalwane mi tibe folonge faratun baatol biosphere reserve ga mitige timaveshige mussandikama e mussandikamun gawmuge economy wadda furi lariya plus adi ege torun etabege wazifatake sebuhuri hama baatoluge tere mi hun hoyage ingeda mitige e positive side levijji kam wanyamun algonne hiweni sampariige smiti manage korangu tibe folonge e media ede mawlumata rangalu gotta devijji kam wanyamun tidenne kahala hadisatan hingun asluga kodakoddinamuge warab bodu roda tibe folon nan asa ada kodde vidane kamengi algon men hussekani ministry mikan koggenne mikan wane kamennu miki ema as midenne tidenne kantatta fahaga nokurash ke nostahoge esti address korenje hen kantatta mehar sastu ni bay masakken eba kureve ekama golekan eka midenne he mitige e mihonna mitige positive kama mitige hori benefit baatologe yoti already tibe folon nan evidence ak ko algon men emmenna ves fenna mi warafahama ami halma fol honnane mi eta kay rashen hikkan olone mes hama raisul jumhuriya am fahama ekan hutwa de wafeti e biosphere etanan ewen nafa ebe fala besama bisni wadanna matibe he midenne hen e mi tibe folonge faratan sasta algonne sara beeno e midenne vetige positive paata ekko mi article taves jassam era mi honna tidennevi mindset badal koravige noniya kamunne midenne kahada incidents tasta algon menna kuda korave kan nonna ema mi ane e deswada mi algon dannawada ministry staff Thank you. එම ෆුරතම සුවාල කරලා වියනතොළ බයොස්ෆියර් රිසර්ව් ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮೀ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಿ ಅಸ್ಲು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇನ್ ದೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನೂನಿ ಲಗಬೆ ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಹುರೆ ವಕಿ ಶರೂತು ತಕೆ ಫುರಿಹಮ ವಾ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಮಿಲಿ ಬೆಣಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಲಗಬ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಎತನುಗೆ ತಿಮಾವಶಿ ಗೊತುಂ ಹಾಸ ಸಿಫತ ಹುಣ್ಣಂಜೆ ಎತನುಗೆ ರಯ್ಯಿತುಣ್ಣಂ ಎಂಗೆಂಜೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಬೇಣುಂ ವಾ ಕಹಲ ಕಮಕವ್ವೆಸ್ ವಾಂಜೆ ಎಹಮ ಮಿಹಾರ ಒಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಣಿ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಗ್ಗೊತ ಎಮೆ ಫುರತಮ ಕಮಕ ರಯ್ಯಿತುಂ ಹೇಲುಂ ತೆರಿಕ ಇತುರು ಕುರುಂ ದೆಂ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಲವಿಯನ್ ಅತೊಳುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಾಹೌತ ದೆನೆಗಣೆ ಎತಂತನಕಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫುರಿ ಸರಹದ್ದು ತಕಕಂ ಹೇದು ಎಹಮ ಮಿಹಾರು ವರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಎಬ ಕುರವೆ ಲವಿಯನ್ ಅತೊಳು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ವೆಸ್ ದೆಂ ಅಳುಗಣ ಹೇವಣಿ ಏಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಎವ್ವರ ಬೋಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಫ ಮಿಹಾರಿನಿ ಲಾಮತೊಳುಗೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಮಿನಿಮುನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಕೀಗ ಲಾಮತೊಳುಗ ಮಿಹಿರಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫುರಿ ಸರಹತ್ತಕೆ ಗಾಯಂ ವೆಫ ಏಗೆ ಇತುರು ಮಿಹಾರು ಅಣೆ ವರಗಿನ ಫರಾತಕ ಹೇಲುಂ ತೆರಿಕಂಗೆ ಇತುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಹಿಂಗಿಜ್ಜೆ ಎಹಮ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ಸೈಕಲ್ ಲಾಮತೊಳು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕುರೆವೇಣ ಕಮ ದೆನ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂ ವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕುರಾತಾಸ್ ಆಹಾರೆ ಬರುವೆ ಮೀಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನೆಂಗ ಅವಮ ಎಹಮ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ರೈಸು ಜುಮುರಾಗೆ ವೌದಾ ಎಗೋತ ದೇಹ ಸಾಶಾವಿಹುಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಇತುರು ತಿಂ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಾಯಂ ವಾಣಕಮ ದೆನ್ ಏಗೆ ಕುರಂಜೆ ಹೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂ ಹಮ ವರ ಮಿ ಬಾರು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಕೆ ಎಬ ಕೂರಿಯತ್ತೆ ದೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಇತುರಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವನಿ ಸೌತರಿ ಮೆರಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಜುಮ್ಲಕೊವ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಿರಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫುರಿ ದಿರುಂತ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಕಣಿ ಮೆಗಾ ಫೌನಾ ಫೆಹುರಿ ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಬೆಲುಮಂ ಎಬುಹುರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಕೆ ඒ කෝඩ් ඔෆ් කොන්ඩක්ට් නූනි එයා එකීග ඩයිව් කුරායරු ස්නෝකල් කුරායරු කොංකාල මිංගඩු තකෙත්තෝ ගෙංගුලෙන් ಚೆහෙಣಿ ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಅಸು ಅಣೆ ತಿಬೆಫ್ಲುಂಗ್ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ವರ ಬೊಡ ಬೇಣುಂ ವೆಮಿ ವಿಂಗಡು ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಆಮುಂ ಹೇಲುಂ ತೆರಿಕಂ ಇದ್ರುಕೂರು ಮಿಸಾಲಕ ಸೌತರಿ ಮೆರಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗ ಮಿತಿಯಾಹರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಫೆಶಿ ದೆನ್ ವರ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದೆವ್ವೀಮ ಬೈನಲಗುವ ಮಿ ಮಿಂಗಡ್ ತಕ ಸೆಗೊತ ಮಿನ್ನಣಿ ಎಕ್ಕಲ ಮೀಹುಂ ಹೇಲುಂ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕೂರಮುಂ ಫಿಯವಳು ಅಳಮುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದೆ ದೆಕಂತವ್ವೆ ಸಿಮೆನೆಂಚೆ ಹೆಣೆ ಏಕಂ ಮಿಸಾಲಕ ಎತಾಗೆ ಸೆಬೈಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟೆ
එයාකීග එබයින්ද එතනද්දා ෆරාත්තකුන් රෙජිස්ටර් කුරන් ජෙහෙනේ දෙන් එතනද්දා ෆරාත්තකුන් අනේ මි ෆුරිහම කුරන් ජෙහෙ මි ගයිඩ් සර්ටිෆිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එසෙබයින්ද මිදියා අලුගොන් මෙන් ගෑගඬක විහි සරහද්දෙක්ග වර්ක්ෂොප් ආ හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරුම්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හින්ගි ගෑගඬක ෆස්සතේක ගයිඩුන් රෙජිස්ටර් කොෆෙබතිබි සම්පා ගයිඩුන්ගේ ගොතු ඒක මානේකි එමිහුන් එතිබි EPA ගේ ටෙස්ටිං හදාෆ ෆාස්ටෙෆේ එතන මිහුන් ගෙන්ගොස් ගෙන්ගුලෙන් ජෙහෙනේ ගොයින් එංගේ එකම්වෙස් අදිවෙස් අලුගොන් මෙන්ගේ රේන්ජර්ස් හම හරකැත් තෙරිවාරු ෆාහ කුරවේ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನುಕುರಾವೆ ಸಲ್ಸಸ್ ವರಗಿನ ಅದಿನುಯಿತಾಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಗವಾತಕ ನುಫೆತೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ತವೆಸೆ ಪೂಳೆ ದ ಮಿಹರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಣಿ ಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಐಕೀಗ ವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಬೈ ಮಿ ನನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕುರೆವೆ ತೋ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹಮ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಎಮ್ಮೆನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುವಂ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ತಿವೆ ಫ್ಲುಂಗೆ ಹಿತೆರಿ ಕಂಬೇಡುಂವೆ ದೆನ್ ಅಸ್ಲು ಫೆಹುರಿ ಬಾಲಾಲಂ ದಿಯಾಮ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರೆವೇಣಿ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತಿ ಫೆನುನೀಮ ಬೈಫಾರು ಮಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತವ್ವೆಸ್ ಹಿಂಗ ಎಸ್ ಸಬಬ್ ಬೈ ಬೈಫಾರು ಎಕ್ಕ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ವೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ ಫುಮಾಲ ನುಜೆಹೆ ದಿಮಾಲಕುಂ ಫುಮಾಲೆವೇಣಿ ನೂನಿಯ ಅದಿ ಫುಮಾಲ ಬುಣಾ ವಗುತು ಹಮವನ್ ದೆವ್ವೆಸ್ ನುಹುರೆವೇಣಿ ನೂನಿ ಹಮ ಎಕ್ಕಾಲ ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ಎಬ್ಬುಳೆ ಅಳ್ಗಣೆ ಹಿವಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ತಿಬೇಫುಣ ಏಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫಿಯಾಮು ಮಿಕಹಲ ಮೌಲೂಮಾತ್ತ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಆಮುಂ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ್ಗ ಹಮ ವರ ಬೊಡುತಂ ಕೂರಿಯದ್ದೇವೇಣ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಬರಬುಡು ಶುಕ್ರಿಯ ಅದೇ ಮೌಲೂಗೆ ತೆರೆ ಬೆಜ್ಜಾಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮರ ಹೆಪಿಲಿ ಜವಾಬ್ ದೇನೆಗೆ මේ රවුන්ඩ් ඒරු මේ දෙවණයක් කුරි සුවාලු දවණ්ඩ විසින්ගේ මියදුක මවුලුවා මේ ගුලේ සුවාලේ නූ කහෙන්නමයිස් මේ රයිතුන්ගේ මෙදුක වරබ්බඩු කම්බොඩු මෙන් එකමා ගුලිගෙන් එබයි හාසකෝ මේ කුරීගේ ට්වීට් තක කවියස් වසීරකී මෙහර රයිතුන්ගේ ටෙක්ස් ෆෑෂන් මුසාර නංගවාගෙන් හුන්නවා බේ ෆුලක වයිරු හාසකෝ රයිතුන්ගේ මෙදුක අලුන් කුරේස් වාහකුරි ගොතක මිකමුගේ කම්බොඩු වරබ්බඩංග බෙමා ඒ ට්වීට් තක අය බස්මකෝ වසීරු එදෝහ බස්මකෝ බෙහෙට්ටේ ගොතාමෙද වසීරු මෙහර මාෆන් එදේනතෝ යවුන්ගේ සුවාලකේ අනික්කාවස් මේ මාෆ් කරවා මියදුගේ මවුලෝයින් බේරු එච්චෙන්ගේ නේතෝ දෙන් කුරින් දන්නවාෆි අලගොන් බයික් කහද බිලීෆ් තංගේ බෝරි හියේ මම ඒකේ ජවාබ අලගොන් දන්නවම තියෙන කැස් no I don't believe Modi is a monster නේ එහෙම මේ අනික්කාවස් එවර අලගොන් ඒ ජවාබ බාවාෆා මියදුගේ මවුලෝයින් බේරු සුවාලෙ වීම එහෙම පරාතක මේ ෆුර්සතරවන් ಅದೇ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಿಮ ಮೀ ನಿಮ್ಮಾದಮಂ ಅಣಕ್ಯಾಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಹಮ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಮೀ ಎಹೆಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಾಯರಾ ತಕಂ ಅಸ್ಲು ಓಪನ್ ನುವಾವರ ತಿಬೆ ಫಳುನ ಮಿ ಲಿಬೆ ರಣುಗೆ ಫುರ್ಸತು ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ವಜೀರುನ್ನ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಹೆಕ್ಕೊ ಮಿ ಲಿಬೆ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೆಬೆತಿವಿ ಇಂಜಿನಿಯರುನ್ನ ಡಾಕ್ಟರುನ್ನ ಮಿಹುಂಗುಸ್ ವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಕ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೇನ ಮಹ ವರ ಬ್ಯಾವರ ಸುವಾಲ ಮಿ ಉದಾಸ್ತವೆಸ್ ಪಂಡುನ್ ಜಹಾದಾನ ಫುರ್ಸತೆಂ ಅಸ್ಲುಗಮಿ එකම තිබේ ෆොලොන් නම් එකනි මේ ඔපචුනිටි මේ ඔන්නනි just because තිබේ ෆොලොන් ජර්නලිස්ට් වීම එක මිදෙන්නේ hen ඒ ෆුරසතුගේ බේනු නගලු ගතුක හිප්පවාෂේ ami sarkarum mes mikura kantattaka තිබේ ෆොලොන් mes දෙන් ඔය පොසිටිව් ඛියාලෙ වෙජ්ජිකම වඤ්ඤාම දීගින් එත් කොරියද දෙවෙනි ගතක එම මේ අලගොන් මේ දෙම් පාරකුන් තිබේ ෆොලොන් mes තයාරු වාෂා එක්කො අලගොන් මසේ කොරානා දෙන් ඔන්න නොසෙරින්ගේ බද්දදුගේ කොන්තිමෙටික් ඒරියා එකක් ඒතිහො මේ හොළවාදාන දැන් මේද මේ ෆොරතම ඇතිවීම මේ අලගොන්න එහෙන් නොදෙන්නේ වියොති එම දෙම් පාරකුන් මේ හොළවාදා ඒරියා කුරිබෑ ගලගොන් මේ නොටිෆයි කොල්ලාන ගෙර තිබේ ෆොලොන්නස් මේ ස්වාතක තයාරෝගෙන් ආද වෙන කොට හදා බරබඩ ශුක්‍රියා